بینندگان عزیز یادآور میشویم شما برنامه اسرار ست وقتی ای کانال قربان نعمت برآمد گفت که اکا من قطع شما همکاری میکنم. تو مرا خودت سخن میتی میبروی غزل عجب خوش نامداری نجیبلو میگویی و منیژه دیگر در صحنه‌چه ها گویا بازی نمیکرده است و سراینده میشده است. ای بازاری کاروان ای سلطانی کبیر دم 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 گویی زیادی نیم ترسی خیلی همین قمیگه ذکرون رو فایرون میکنه ذکرون نمیبروه یاد نمیخواست تلفن میگه تلفن رو چور مغز کنه با تیتی پیتی کسی میگیرم اکا چوده ای برنده گرزاده را دانش کف کرد کمپازیتر اوهنگسوز ذکرلو حکیموف ستوره سنات گفتی چه نمیوی بای بگوی او گرشه گفته که نجیب لوجونی او خوندن ایتکدی و فلکوی تو خوندی و باز میتکدی گفته ما هم توفلیوم در تای کت یادم برو وردم بعد بگی بیور شد زمانه کرانتی سرشیده کی میریم خانه یاد کردیم وطن مونه او چوچیکا میبینین گفت نه ببینین گفت اپای سرای گفتم شبکه را گیرستم خیلی هم نشفتم ها اومده گفتم او چوچیکا تو نبینیم که از شما را از شبنامه فرزانه را خونوت چند سب کار کرده اگر شما فربه هستین میخواید خراب شدن یا که خراب هستین میخواید که کم ترک بز بالا بشین یا که میخواید که ریش بروره یا که موی سرتون میریزه و نمیخواید که موی سرتون بریزه یا که سفیدچه های پوستی بدن دارید پس به همین نمره مراجعت نموده از داروی صاف سودا استفاده برید. سلام بینندگان عزیز، پادپیچکانی کانال مهراب پرو برنامه اسرار ستاره ها است و مهمان نوبتی برنامه ما هستند حجم‌نگار شناخته فخرالدین قیطرمه انیقترش از گروه حجوی عربشو کمپانی. خوش آمدید اکای فخرالدین. زنده باشه عبدالرحمن جان. و ما با اکای فخرالدین و منیژه بانو شاگردی او یک چند برنامه ها آماده کرده بودیم در کانال تاجیکان گروپ و خود کانال من. مخلصان بسیار خواهش کردن که ما اکای فخرالدین رو با برنامه اسرار ستاره ها دعوت کنیم و اسرار نهان دل این نفر رو با مخلصانش گشوده دیم و ما کوشش میکنیم تا حد امکان آن چیزهایی رو که در دیگر برنامه ها اکای فخرالدین نگفتند در این برنامه بهر مخلصان خود گفته باشند. بار دیگر خوش آمدید. رحمت. و امروز چون ما افیرها میکنیم چون در چندین برنامه ها نیز اکای فخرالدین شرکت ورزیدن مخلصان همگی سوال از اون میکنن که برای چی فخرالدین و منیژه امروز در کانال قربان نعمتوف برآمد نمیکنن یک جای با سعدی یوانی هرچند چندین مرتبه اکای فخرالدین و منیژه بانو به این سوال پاسخ گفتن اما تا حال باز سوال ها میکنن و ما میخوایم که کوتاه سبب جدا شدن فخرالدین عربشو و منیژه رو از کانال قربان نعمتوف با مخلصان میفرمایید شرح میدید. تشکر زیاد عبدالرحمن جان. گفتی شما این سوالا مثال بسیار میشه در هر یک برنامه مثال در برنامه دیگر شما هم در کانال تاجیکان گروپ بودن در اونجا سوالا میدادن با یکی دیگر برنامه که برای چه کانال قربان نعمتوف شما مثال برآمدید جدا شدین این معنی او را دارد که ما زمانی بود که مثال در کانال ما اشتراک میکردیم همراه سعدی همراه منیژه در اونجا با روزی بود که با همراه گنجینه بانو حوزه گنجینه بازی دارن مثلا گروه همون گروه عربشو هستن کسی که مهنت کردگن گروه دا مثلا باید همه وقت برای مهنت خودشون قدردانی کنن هیچ وقت این گروه را نومش نمی رود مثلا بابا دویم بارا ما گروه قیطرمه را تشکیل کردم بعد اون مثلا بعد دیگر مثلا مشکلی زندگی مثلا در دیگر جو بودیم معمولی برای شما گام میزنم بعد همراه قربان نعمتوف مثلا رفتیم با سعدی جان با گنجینه بانو منیژه ما صحنه بازی کردیم بعد یک سال ما شرنامه داشتیم شرنامه من منیژه تمام شد ما با کانال خودمون شدیم با دستگیری کانال تاجیکان گروپ حالا کانال خودمون داریم فخرالدین عربشو و منیژه مثال با همون برنامه‌های خودمون با صحنه‌های خودمون شروع با مخلصای خودمون یافتیم این یگون اساس ندارد که جدا شدن جنجال شدن یعنی هر کجایی که فعالیت کنید نکنید همگی از نام عربشو کمپانی
баромад мекунед, гурӯҳи Арабшоро муаррифӣ бале бале но вобаста аз оне ки Дустмурод Шарипов Дон Жуан канали худа дорад, мана шумо канали худа кушодед, масалан Саъдӣ дар ҳамроҳи Комилҷон ҳастанд, Комилҷон дар канали Қурбони Нигматов ҳастанд. ҳар куҷое ки бошо набошанд аз номи гурӯҳи Арабшо компания баромад мекунанд. ва шунидам ки шумо аз канали Тоҷикон груп низ рафтанӣ ҳастед, ҳамкориро қатъ кардани ҳастед. оё ин овоза ҳақиқат дорад? чун мо якҷо фаъолият мекунем, ҳамин хел мишмишҳо зиёд шуд. роз гап хеле шад мо мисол иштирок мекардем, бисёр рӯзҳое буд ки мисол даъват мекардем ҳамроҳи мисол Меҳроҷ, мо бояд саҳнаҳо пешниҳод мекардем барои мардам. баъзе вақтҳо мешид ки вақти ман намешид, баъзе вақтҳо мешид ки мисол саҳнаҳо омода буд, ҳамон рӯзе ки бо мо тайёр будам мо менеҷерро ёфта наметонистем, ёки аз тарафи хонаводаи менеҷершон менеҷерро ҷавоб дода наметонистанд. бисёр мушкил буд. бо рӯзе мешид ки мисол Меҳроҷа мо ёфта наметонистем, аз сабабе ки Меҳроҷа барномаҳош бисёр буд, дар бисёр барномаҳо бо ҳам буд, ёки дар наворо буд, дар хизматҳои мисол хурсандии мардумӣ буд, дар консертҳо буданд ки ҷойда буданд, бисёр вақтҳо мо намеёфтем. барои ҳамон дар сари компютер шиштан ман фикр мекунам, ёки навобардое ки навор мегиранд ёки монтаж мекунанд, ман фикр кардам ки хеле ба фикрам барои ҳамин бародарои мо вазбинӣ карда буд, хеле вазбинӣ. барои ҳам гуфтам, як рӯз омадам ки Меҳроҷон бародаро мисол биёед дар оҷам ба фикрам шумо ҳам будед навдирамон, гуфтам ки биёед мисол ма канали хидмат ба дигар бародарон мисол одамое ки мисол ҳозир бекор шидагиянд ҳамроҳи ҳо маслиҳат кардам ҳамун канала пеш барам. аммо боз мегӯям ки шумо ба дигар канал мекӯчед, намедонам дигар канале ки ба шумо маблағи калон пешниҳод кардааст, аз ҳамин хотир мехоҳад ки бо ӯ ҳамкорӣ кунед. оли дар ягон канал ман ба маблағи калон маслиҳат кардагӣ нестам. чизе ки ай худованд хостам додад ман, чизе ки чӣ барномае кардам, чизе ки ба ё ҳам хостанд, ай тарафи мисол шахсое ки ҳамроҳи ман шартнома карданд, чизе ки ба ё хостанд ҳамон хел шид, ман ҳам чизе хостам ҳамин хел шид. ва шунидам ки гӯё ки бо менеҷа гапҳои шумо ба қавле гурехтааст ва менеҷа дигар дар саҳначаҳо гӯё бозӣ намекардаасту сароянда мешудааст, дигар дар саҳначаҳо нақш намеофаридааст. ин овоза ҳақиқат дорад? шояд ҳақиқат дошавда бо шояд не. хеледа маслиҳат мекунем, мо байни ҳар мисол маслиҳат мекунем. бисёр вақтҳо акаи Бахтиёр Раимов Ғарибшоҳ мегуфт ки дар барномаҳои консертӣ гуфт ёки ягон тӯй ташриф барои ман ташвиш ай. дар ҳамин барномаҳои мо дар ҳамин саҳнаҳомонам ҳамин менеҷер барои мо ташвиш ай. нигоҳ мекунем ки кай биёяд, соата нигоҳ мекунем, вақта нигоҳ мекунем, ёки дар беморхона ёки масъалаи зиндагишта ҳаётишта ёки дар ягон хурсандия иштирок карда наметавонам. ака модари менеҷер худаш як ҳофизаи хушовоз буд, апай Холиса, бисёр ҳунарманди хуб буданд, дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашари Ҷураев кор мекарданд, ҳозир ака бас кардагиянд, пенсиядан нафақадан. ва ё шояд ки менеҷерам ба равияи модараш мисол чӣ хеле овози хуб дорад, ҳофизагира мисол нағз мебинад, яке худат ҳофизааш мекунӣ охир. шумо аллакай пая бурдед? ма бовар ка Абдураҳмонҷон чанд боро дидагем ки худат заҳмат бисёр кашидагӣ, мисол чандта ҳунарманда хо мард бошад, хо зан мисол дастгирӣ кардагӣ ба Тайтай Попо беходонок Тайтай Попо мисол сурудуш кардагӣ, рагардон мешаванд, мераванд, рагардон мешаванд, дандонам мебуроранд, мегазанта мегиранд. агар шумо гуфтанед ки менеҷер ҳам хел мешавад, шумо бо ӯ кор кардагӣ? не, ман фикр мекунам не, барои чи вақте ай канали Қурбон Нигматов баромад гуфт ки ака ман қатъи шумо ҳамкорӣ мекунам. Набошад дар канали Қурбон Нигматов нигоҳ кунед, як саъди фақат меравад, ай аввал як саъди меравад. Қурбон Нигматов бо Мугамбо, бо Кучкар, бо Дусмурод, бо Ҷухан ё дигар, бо як мусафиди дигар, як вақте хид чанд бозӣ мекарданд, бобой Меган, Абдулло мисол, Зафар, Гавҳар, як вақте хид чанд бозӣ Ҷавҳар, бисёр ҳастанд. Акилои Пулод Алиндар, Ҷавҳар Зазам, Пулод Алиндар. ана буд ҳамин замоне шид ки мисол бо мо рафтем бозӣ кардем,
пеши ман манеҷа қачон бозӣ мекард як дасану дод комил синатулло қачон бозӣ мекард дилшоди фарзанди қодирҷугӣ ваям бозӣ мекард қачон мегӯм ку як рӯз омадан дар барнома як рӯз омадан вақте ки ман 10 сана дар барномаи дар канали Мунис Иброҳим баромад кардам омадан Саъдиқати Қурбон ки мисол мо рафтем саҳнаро бинем рафтем саҳнаро дидем саҳнашонро тамошо кардам гуфтам бозӣ намекунем гуфтам оли ман бозӣ намекунем бинам дидам саҳнашон маслиҳат муна кардем шартномаро муна кардем ҳамроҳи Саъдӣ баромадем гуфтан ки Саъдӣ бо Фахриддин амин дар саҳно айаввал хутон бозӣ мекарден агар ба ёдтон бошад дар барномаи базми ҷавонӣ бо Раҳматло Камолов гуфтам бисёр шумо баромад мекарден ҳамин Саъдиқати фақат саҳнаҳои ҳамин канали Қурбони Ҳикмат гуфта баромад кунем бо хубтар мешавад дигар ҷо шартномаамонро мо бастем баъд ман Саъдӣ як вақт ганҷина буд бо манежа омад дигар рафтем баъд ай мухлисо дидем бо як рӯз як Парвона гуфтани як духтарака ҳамроҳи ма дар канали Мунис Иброҳим бозӣ мекард дар театри Мина кор мекунад вай омад бозӣ кард ҳамроҳи мо ака ман фикр мекунам ки блогерҳо вақте ки маблағ пешниҳод мекунанд вақте ки маблағ доранд ё ки дар санаи консертӣ ҳам бошад худам Абдурамонҷон чанд консерт мондагӣ кадом ҳунарманда даъват кунӣ ё ки дар барномаат ҳеҷ вақт рад намекунанд меян бозӣ мекунанд ё маблағи муайяни хичона мегиранд барнома мекунанд вале манеҷа гуфт ки овозхон кушидам дигар дар саҳначаҳо бозӣ намекунам баъд ман ба ӯ гуфтам ки бисёр ҳунармандони ҷавоне буданд ки ҳамчун шогирд мо онҳоро қабул кардем гуфти шумо ки беходонок татайпопоро нишон додему рафтанду дигар барнагаштанд ҳатто ҳолатҳое шуд ки дар консертҳои вомехӯрем ҳатто моро нашинохтанд гуфтанд ки шуморо дар ҷое дидему дар хотирмон нест шояд ки бинандагон бовар накунанд аммо ин ҳақиқат аст баъд ман ба манеҷа гуфтам ки шумо ҳам боз мисли ҳамно накунед офиза гуфт ки не ман акау хел намекунам ман аз ваё фарқ мекунам шояд хофиза шавад барои овози хуб дорад хофиза шавад ман иша мисоли чӣ гуфтан наметавонам як вақто кори шахсии худаш бо Шаҳло Давлат ва ҳамкорӣ доштед ман медонам кӯмак мекардед ба ӯ якчанд тарона низ нависта будед барои чӣ имрӯз бо ӯ ҳамкорӣ надоред миёни шумо ягон ҷангу ҷанҷол шуд нофаҳмӣ шуд не Шаҳло Давлатова мисли фарзанд буд мисол дар барномаи баъзе барномаи консертӣ мешид шумо дар онҷо иштирок мекарден ё ки Абдурамонҷон даъват мекарден фақат дада мегуфт бисёр одамҳо мегуфтанд ки акай Фахриддин шумо дадаи Шаҳло Давлатоваед метавоне дар сериалҳоро бисёр вақт тамошо мекарден Криёсни мегуфтанд ку Криёсни папа падари ки мисол падар ки надошт аз сабаби падариш мара падар мегӯм дигарро ҳамчун фарзанд қабул кардам ҳамон вақтҳо ман дастгириш мекардам ҳамон замоне ки ҳамроҳи дигар ҳунармандо буданд дар саҳна буданд дастгириш мекардам хито намедидем баъд мегуфт ки ака ансамбли падида кор мекард пеш аз сароянда шуданаш кор мекард ҳамроҳи Мино бале мегуфт ки ман ҳамин Шабнами Сурайёро дӯст медорам мехоҳам чӣ хел бигем кумири ҳамо буда мисол мухлиси ҳамо буд мехост ба мисли Шабнами Сурайё хофизашам бисёр вақт ҳаморо тақлид мекард як суруди шало хондагӣ мисол Ҳасани Чила бисёр ҷошавай кардаги хондагӣ ҳаморо нигоҳ кунед ҳама нағмаву ваяш нағмаву нағмаоте ки дар ҳамон барнома мекунад дар ҳамон клип консертҳо мекунад ё ки дар ҳамон барномаи худаш мекунад Шаҳло ҳамаш ҳамон барномаи консерте ки шумо доштем дар оҷам аҳамият додем ки ҳама хел буд ҳангоми сафари ҳунарӣ ба шаҳри Самарқанд вақте якҷо рафта будем ҳамон сару либосе ки Шабнами Сурайё мепӯшанд Шаҳло низ айнан ҳамон сару либос пӯшида буданд монандӣ доштанд ва ороиши рӯю мӯяшонам монанд худи ҳаракатҳояшонам ва дар ҳамон баромаде ки дар шаҳри Самарқанд якҷо кардем дар як тӯи калон ва баъдан боз консерт буд дар тарабхона бисёриҳо гумон карданд ки Шабнами Сурайё аст омада бо ӯ сурат гирифтанд чунки сурудаи он каса хонданд баъд омада сурат мегирифтанд апа Шабнам гуфта баъд
یک جای با شعلو با مخلصان گفتیم سمرقند تاجیکان زیاد هستن توی تاجیکان بود که این شبنم نیست شاگردش است. شهلا دولت بعد از نزدیک وقتی می اومدن وقتی صحبت میکردن بعد میدیدن که این شهلا دولت عبده است و یک مدت با شهریار دولت همکاری داشتید از سال 2014 هم پرودیوسر بودید هم برنده بودید هم ترانه هایش رو من تا جای میدونم چند ترانهش رو نوشتید. برای چی امروز همکاری ندارید؟ تماما ما شما رو یک جانه میبینیم در توی معرکه ها. 2013 بود امروی شهریار یکم اولین کنسرتی که در کاخ جمعی مونده بعدی و دیگر برنامه کنسرتی بید توی تماشا بود خرسندی بود. مثال شما گفتین که هم پرودیوسر هم آهنگساز شعرنویس همه وقت مثال دقیقاتش میدیم. زمانی بود که سال 2017 بود در زندگی من مثال ما در یک مشکلی اومد مشکلاتی سودی اومد کاری سودی شد هم خیلی در همونجا مثال ما را وای کردن سال 2018 به حبس گرفتن 2018 حبس کردن ماهی اوگوست بود به حبس گرفتن بعد زندان شدن 7 سال و 10 ماهی که مرا مثال حکم سیدون بود لیکن با امر تقدیر خداوند تعالی همیشه دوام میکنیم در حق پیشوای ملت مون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک عفوی 20,000 نفره کردن. در همون عفو ما هم با امر تقدیر در اونجا داخل شدیم. جریمه که از طرف حکم سودی بود ما در اونجا ادا کردیم آزاد شدیم. همیشه در حق پیشوای ملت دوام میکنیم برای غمخوریشون. این ما در عفو برآمدیم. بعد همون زندان شدنم من شهریار دولت و تا حال ندیدم و میخواستم فهمم که 1 سال و 7 ماه خطا نکنم در زندان. نه 7 سال و 10 ماه بود ادرام جون 1 سال و 2 ماه 1 سال و 2 ماه 1 سال و 2 ماه شما در زندان بوده. در همین مدت از هنرمندان دوستان شناسان حجونگاران همکاران و همکسبان از حال و احوال شما کیها خبر گرفتن؟ عبدالرحمن جون میگن در دنیا کسی که چیزا کاری میکنه برای خودش میکنه چی کاری میکنه برای خودش میکنه. من مثلا همین وای دقیق دیدم خداوند میگه هیچ بندش در پستی نغلطه خودش فقط مهربان و غمخوره رحمان رحیم ما رو همه وقت نگهبان میبوشه هر یک بندش فقط دلسوز و غمخوری ما مثل خداوند است. زورم تدا میرسید در تلفن میکردم عبدالرحمن جون همه خیلی کارهای حل که یا که زنگ میزدم به همو من شخصا من شرم از اون میکنم که باره به خبرگیری شما نرفتم. من خودم میگفتم که عبدالرحمن جون کسی خبرگیری نیویانو اگر ایلوج داشته باشم بیویان نه که خبرگیری اگر چیزی میخوام مثلا در خونه مثلا ویلای ما دو تا فرزند من اصلا شما گفتم میتونم از هنرمندان کیها مونیس ابراهیم بدم تنها مونیس ابراهیم بدم یک بار شبنم توجیهی ندیدم اونجا شبنم توجیهی اومد و آکاش موجودیم گفت چیکار حقیقتی ما خیلی گپ زدو. دیگران چی دیگر هنرمندانی که با شما همکاری داشتن بعضیشون دستاویز روی کردن کیها مثلا گفتم میتونه نام اونا رو برای میگم که بهترین دوست نفر است که در روز پستی دست تو رو میگیرد و یک عمر رو فراموش نمیکنه. دل شدی نمازالی دست روی کردن. دالرجون بودن دالری کرمطلو مثل وای میکردن رفته بودن خبر میگرفتن. بعد یک دوستم بهروز اودینه فوت رفته بودن. دیگر هنرمندایی که چی میکردن روزی بیک فیضلی یا که کی بودن روزبیک فیضلی بودن بود شهلا چی؟ نه بوری بود که گفتن که شهلا دولت و با یک هنرمندی اوزبیک بهادر جورایف همراه همو بعد برآمدیم که همدیگر قطعی مثال سرود میخونن گفتن که همراه همو رفتن خبرگیری نه که یک کسی دیگر همراه
шаҳло давлат ва чихел гап мезана ба тариқи мактуб чизе менависа равон мекунад ки ба телефонҳои мисол уҷа телефонҳое буданд ки ҳар кас ҳуқуқ доштанд ки бо иҷозати мисол саҳдори муассар рафта мисол ба хона гам мезаданд ба оила гам мезаданд ягон мушкили мисол вай мешид занг мезаданд ки ҳамин кора буд кунед ё ки хабар бигирем гуфта дастовез рӯй кунед ҳамун замонда касе мега ки биёед ҳамунҷа акай фахриддин бигем акай фахриддин муроҷа иззати эҳтиром мекарданд акай фахриддин бигем акай фахриддин дар равон мекарданд меёранд нитам вақте ки мо дар дастовез будем ҳамунҷа меёранд вай мекунанд мерасонанд оварданд гуфтанд ки ира ба номи шумо овардагианд ман нигоҳ кардам фақат фамилияу ном дар пушти пакет салафанда нависаияю дига ҳеҷ нест баъд ӯ омад гуфт ака ҳамин хел дига ман камтар қатибаи сахт рафтам гуфтам ин хел накунем хела мумкин нест хай ура ман гуфтам ки ҳамин хел бахшиш хай бо гапҳои дига хел шид дар ҳама ҷо гуфтааст ки шаҳло ба ман гуфта буд ки ман акай фахриддин амрӯи бовду рафта хабар гирифтем надидему дастовез фиристодем гуфтааст ӯ ҳам ҳунарманд буд як вақто ҳама одаме ки ҳамунҷа буд мисол имом маҳкам буд бисёр ҳунармандо буданд онҷа ҳунарманд буд ӯам абдиев мегуфтанд нақш бозӣ мекард ҳамун мисол кардагие ки вале шумо намин сабаби имрӯз ҳамкорӣ накарда метавонам бо шаҳло нагуфтед бо шаҳло давлат ҳамкорӣ будан имрӯз барои чи ҳамкорӣ надоред муносибат ҳамкорӣ масалан шуморо даъда мегуфтанд имрӯз барои чи намегӯед ҳамин савола як рӯз ман дар ганҷина додам дар мадина давлат буд ганҷина хелмо ҳам ҳофиза мешава ҳам ҳофиза баъд дар мадина давлат додам гуфтам ки чи ба тариқи телефон дар мадина давлат ганҷина рӯпаро гуфтам чи ба шумо ҳамроҳи шаҳло дига нестед гуфт мо роҳи худмон ёфтагием аллакай баъд фикр мекунем шаҳло ҳамроҳи худша ёфтагия бо баҳодур ҷураев барнома мекунем дигар ба фикрам ниёзе ба мо ҳам надоранд ва ё кори худшон қадам мегиранд аллакай ба қавли ситора шуданд сафар рафти ё бача бехабар рафти ё бача бехабар рафти адахта пешаки ёри дигар уҷа кулоб рафти абача неки кулоб не бохта рафта шаҳри бохта рафти абача пеш ресторан левакан рафти адахта пеш кохи ватан рафти пеш кохи ватан ва шумо чун ҳаҷмнигор ҳастед боварӣ дорам ки ба аксар ҳунармандон тақлиди хуб ҳам карда метавонед барои болидагии хотири бинандагони барномаи мо ва мухлисони худи шумо хоҳиш мекунем ки як лаҳза ба ягон ҳунарманде тақлид мекардед ягон суруд замзама мекардед боз барномаро давом медодед ман мегӯям ки ҳазратрамонҷон тақлида карданаш бисёр бояда ягон суруд мехонӣ ташна монда як гап задарам тамоқа савола дӯст медорӣ ки об шуда медиҳам ки ман хидам хидатон раҳмадам оба дастума рамаха кока-кола бинандагони азиз классик бинандагони азиз ёдовар мешавем шумо барномаи асрори авача гумош ки талхама кафонди нахоҳам я артикола ҳам қадар газ дошта бошад артиколи ҳозира абдурамонҷон ҳамин гази моя ки қимат дига ё газие ки дар мошино мезанад ки ё газ надорад ё ман ба шумо кӯмак мекардам бахшиш ана арзколара ана фахаколаш ана арзколара мехӯрем тақрирро сар мекунем одамо аслан ҳунармандон чой гарм мехӯранд шумо арзкола қатъиян абдурамонҷон ман устоди худам наҷибло саид фаҳмиша дар ҷодаи тақлид иззат эҳтиром шукам дӯстуш медорам дар барномаи консертиш ё ки туё дар ҳамроҳш мерафтам ай соли донишҷӯи мара дастгирӣ мекард ҳамаро фақат тақлид мекардам як рӯз як туйда рафтем ҳама ҳофиза амуҷон зиёддин нурзод хондисай ҳама баъд акай наҷибло қатима рафт гуфтам охо устод дар ҳама туй сайфуллои бозор барандаи ҳама барнома ҳастая ман чӣ бабарам худо фахар то мара худот сухан метӣ меброи
غزل عجب خوش نام داری نجیبلو میگویی با من میبرم گفتم گم نیست تو بعد دیگه او جمع خیمو برآمدم نکردیم گفت فخر مولتیک ما اولادگی گفتم ها دیدگی مولتی که من بودم حافظه را دیدی گفت گفتم ها دیدم اوه مورمیا مایمونو فرور میکنن گفت گوز نما میدونم همه فرور میکنن گفت بعد برآمد ای قفوی همو کد ایستاد فلک دوست میداره که استاد ای قفوی کد ایستاد زیادی نورزاد پرنده ها کدوم سرود بود؟ چرنده ها و خزنده ها پرنده های موجی بود همون خونده سبده که نجیب هم قفوی کد خلی بازاری کاروان سلطانی کبیر دم 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 گفتم زیادی نام ترکی خیلی ای دستی سوداگرو بازارچی جزیر گفت زیادی اکه شما خیلی بخوام فنگ ربط نگذره بخوام گفت باید پرنده تا گفت او پرنده میگفته که تو پریدن گفت زوغا آمدن قان گفت دیگه ها ما اونجا خندی گفت اکه نجیبلو بیو اکه نجیبلو بگو اوزی میبرم گفت خوندم گفت بعد اکه نجیبلو بعد ما خونه داشتیم اومده خیلی دیدی نامباتم دودن یا گفتم گفت با قوته اوز گفتم یا گفتم گفت تخت شوارز گفت دتاز گفت گفتم دو بگم با هم شوارز نامبا تو کلیچه دیگر میگن نخوندم بعد میگه تمام کردم سایفلای بزرگ میگه میکروفون گرفت تشکر از جود اکای نجیبلو گفتم سلامت باشین اوسو بگفتم امی شبان اونترا براسا قطعی زیادی نگم کسال یکی میشین کلاسا یکم کسال میشین بعد میگه امی خیلی میکروفون گرفت خیلی حافظ شواز کامپوزیتور آهنگساز بهترین هنرمند ستاره صنعت استراد توجی گفت انا ذکر الله حکیموف میگه گفت همتری گفت همین میگه ذکر فایرون میکنه ذکر نمیبره یاد نمیخواست تلفن میگه تلفن چور ماکس کنه با تیتی پیتی کسی میگیرم اکا چوده ای برنده گرزاده را دانش کف کرد کامپوزیتور آهنگساز ذکر الله حکیموف ستاره صنعت گفتی چه نمیوی بای بگوی او گاشه اسفته که نجیب لوجونی او خوندن اتکادی و فلکوی تو خوندی و باز میتکادی گفته ما هم توفلیو ما دتای کت یادم بروردم بعد بگی بیور شد همون تاکو گریخ برافته با بلوی کت زنده باشه و یک وقت ها چون گروه شما متحد بود به نام عرب شو کمپانی مشهور بود میان دیگر گروه های حجوی شما بیشتر با منیژه دولت و صدرالدین نجم‌الدین شبنم سرایی و سیراج‌الدین فوزی و ذکرالله حکیموف و دیگر هنرمندان تقلید میکردید برای چی امروز با منیژه با شبنم و با دیگر هنرمندان همین صحنه‌چه های سرود شما پیشکش کردن نمیشه؟ فکر میکنم که اگر برنامه تلویزیونی بدی برنامه تلویزیونی بود همه هنرمندان جا اشتراک میکردن شما با یادتون باشه آدم جان گلی محتاب بود حافظو میرفتن اکر رحمتلو کمالوف میبرد بعد دویم باره همین برنامه رو تشکیل کردیم برنامه بزم جهانی بعد ما رفتیم در اونجا اشتراک کردیم خیلی هنرمندان رو دعوت کردیم با طریق سرودهای و یا مثلا با طریق سرودها ما صحنه پیشنهاد میکردیم در اونجا منیژه دولت که منیژه دولت برنامه کمانده بود خوزی که در روی صحنه نیست فکر میکنم که دیگه معنی ندارد برای چی با شبنم مثلا منیژه تموم ترک صحنه کرد امروز آهنگساز است آهنگ تهیه میکند برای دیگر هنرمندان مثلا برای چی برای با شبنم تقلید نمیکنه شبنم سوری هم چند بار آدرام جون دستگیری کردن برای مثلا دستگیری کردن که مثلا در برنامه کنسرتی یک برنامه از شادروان دیلوار زوریان شب ایجادیش بود هم هنرمندا بودن در اونجا ما یک برنامه شبنم سورایی گفتم مثلا نشون دادیم برنامه کنسرتی گفتن نشون دادیم هم دخترها کردن لباسای شبنم سورایی گفتن که شبنم سورایی خودش وای کده جراحی اپراسیون روش دیگه کرده پلاستیک اپراسیون کرده روش برومده در اونجا نشناختن اون دخترها که برومده اونجا برآمد کردیم امروز برای چی برآمد نمیکنه امروز با شبنم برای چی تقلید نمیکنه
озир намедонам барои чи бар тақлид намекунем. Як рӯз хонаи апаи Сурайё рафтем, Абдурамоҷон худам будӣ ба фикрам. бале амрӯз будӣ назди домпеча будем гуфтем барои ҳамун суруди як суруд тайёр кардем. Вақте ки дара каса будем, ма шапкам дар сарам, китобам дар дастам, дара тақ кардем, ҳафтум этажда биромадем ки духтарчаш навасаш биромад, духтари Фарзунаи Хуршед биромад, гуфт ки ассалом, гуфт. Гуфтем ассалом, ҳар думо салом будем будӣ. Ба гуфт ки ана, гуфтам хонатунда кияй? светбина хонамуда гуфт биби мегуфт. Ҳамун вақт ҳамун замонда апаи Сурайё Қосим омад, салом алейкум созӣ ба шо тинҷи. Гуфтам меша пасозӣ тинҷи дига сар мудаша кепка задагӣ мондагӣ. Ана набирам гуфт ки бибиҷон гуфт светбинако омадай, учо чӣ кар мебинем? Гуфт на бибинем. Гуфт апаи Сурайё гуфтам шапкара гирифтам, ҳолиам наша. гуфтам ҳо омадем, гуфтам учо чӣ коту набинем ку ай шимора ай Шабнам ай Фарзунара хоноту чанд сум кор кардагӣ. Хандид хеле итиқ нав арабша компания бачак нест қайтар мо мекунем. Гуфтам ҳо ҳамун апаи Сурайё хеле чи ай чи хизматай. Гуфтам як суруд тайёр кардем барои ҳамин шуморо. гуфтам агар ма мехоҳам ки чӣ хеле ки вақт чида дастгирӣ мекардем ки ягон морам дар саҳна тақлид кунем, шумо дастгирӣ кунед, ман ҳам суруда барои шумо гуфтам бихонам, ҳозир 4-20 мехонам. гуфтам замоне ҳасте ки шумо қати Фарзуна ҳар дутун якҷоен бисёр вақто мебинем, аммо Шабнам ба корҳои хучай бисёр дар хориҷа, дар дига давлатҳо мисол. гуфт чӣ хел сурудай? баъд гуфтам суруд номаш як рӯз гуфтам ҳам хеле гапҳо овоза шуд ки ино байни хучонам хеле байшидагиян, Шабнам дигар ҷодаи Сурайё ҳамроҳи Фарзуна дигар ҷода, ҳар хела гапҳо шуд. баъд ҳам суруда хондам, гуфтам гӯё апаи Сурайё гуфтест ай суруда пешам биё эй Фарзона. мепурсам, мега Шабнам куҷодай? мега дару хона. баъд мегардам, мега чаро наомад пешам набромад, бирав бигӯ очам омад. мега баъд аз Шабнам мебурад очам ҷо дорум сад ҳавас, мехом бибурам ай ҳамин қафас, мефорам ҳофиза бошам, ситора шавам даст норас. гуфтам Шабнам айс хонда мебурад. баъд бо Фарзуна суруди хуча гуфтам хонда мебурад. ҳамеро нақл кардем, фаҳмондем. апаи Сурайёам розӣ шуд. иншоалло ба гуфти худат ки барои чи Шабнама тақлид мекунен намекунен, розӣ шаванд, дастгирӣ кунанд, мо мебурем тақлид мекунем. ман Шабнами Сурайёро ҳозир имрӯзҳо бештар дар хориҷа ҳастанд. фикр мекунем ки дар байни ситораҳо оружие ҳамо ҳозир Шабнами Сурайё дар тамоми мисол давлат мардуми тоҷика ҳунармандоро мисол фарҳангша нишон дод. дар амрико, дар Африка, ҳамун Африка дар раф омад ки суруди ҳамо сиё нарма Африкада. сиё нарма барои африкансоро хонде ку сиё биёр ови гарма, сиё биё бушу сарма, сиё биги бубарба. ҳамун суруда хонд ки аз сиё омад қатиш намедонам никоҳ кардам, туй кардам, гирифтан чикор кардам. ва агар зид набошед, оиди ҳаёти паси пардагии шумо каме ба мухлисон қисса мекардед. бисёри ҳунармандон 2 зан 3 зан мегиранд, ҷудо мешаванд. мехостем фаҳмем ки Фахриддини Арабшоҳ чанд бор оиладор шуданд, чанд зан гирифтанд, чанд фарзанд доранд. бовар кар Абдурамонҷон, ишқу ошиқиро ҳама мекунанд, ҳама мардакҳо ёки ҳама занҳо мекунанд. соли мисол дар соли наврасӣ боша, соли ҷавонӣ ҳам боша, ҳозир мегӯянд ҷавонӣ рафт. ҳамун то ҳам замоне буд, мисол то ҳам вақтш буд, мо ишқ ошиқӣ мекардем, аммо издивоҷ набуд, оиладорӣ набуд. соли 2010 бо амри тақдир, мисол замоне буд ки ман дар ноҳияи Шаҳриту дар як барномаи консертӣ иштирок кардам. дар ҳамун ҷо мисол дидам ҳамун духтареро, мисол рафтем ошиқолӣ рафтем, туя барпо кардем соли 2010. инем 23 ноябр биё, агар ҳисоб кунед аз соли 2010 то 2020 10 сол мешавад зиндагии мора. соли 2011 соҳиби
мисол бача шидем Абубакр ҷон бози синфи 3 мехонам соли 2014 бо соҳиби духтарча Шукрона ҷон мо як оила дорем зан оилаам Гулбаҳор бо мегӯм ки агар оилаи ма ки бифаҳма ки ма дар байни ҳамин қасол ё ки баъди ҳамин қасолое ки бо баъди ӯ мисол баъди гирифтани ӯ то ҳам вақта гуфт ки то ҳам вақта можно буд баъди гуфт осторожна зиндагита ранги дигар накун агар аҳли оиларо дӯст бидорӣ яъне гуфтанед ки зани дуюм надорем не зани дуюм надорем бисёро мегӯянд ки ман амрои манижа мегӯянд ки гӯё манижа зани дуюми шумо шудааст дар ҳама ҷо мегӯянд не манижа дар ма буфтунпо ҳамчун хоҳарам духтарам барои ма фарзанда барои ма санъатш дар кора он нақшаро бозӣ мекунад шумо чанд боро фаҳмондем ки дар ҳамин комментариё ки дар барномаҳотон дар пахшои мустақимтон фаҳмондем ки одамо вай роли духтарша бозӣ мекунад занша бозӣ мекунад мисол муаллима бозӣ мекунад раиса бозӣ мекунад касеро бозӣ мекунад очаша бозӣ мекунад касеро бозӣ мекунад вай актриса барои чи актриса гуфтаанд алавуддини бечора устод алавуддина мисол оилашам мастурабоно актриса дар театри лоти кор мекунад нигоҳ мекунад ки ҳаҷвда вай нест хуб ки нест худаш 3-4 нақша худаш меофара дар як барнома бозӣ кардиса вақте бозишта занг мезананд хиштоманаш хит шай занаш хит шай шавҳараш хит шай ҳамаш хит шай духтараш хит шай келинаш хит шай ҳама роли зана худаш бозӣ мекунад як аз занг мезанад мега акай алавуддин салом алейкум мега ва алейкум ака мега ростша бугӯ мега ҳамун занакое ки қатъи бозӣ мекунанд ягонташ занат мешаванд кадоми ҳамора гуфта мега не вохилдама мохил чӣ хел хадам хидма мегирам не ки ваи мо ҳам ҳамин хеле ки мо ҷи вақт наметонем мисол ба мисли мисол ака алавуддин бо бироем ҳамин нақша бозӣ кунем барои мо манеҷара даъват мекунем ҳунар ки дорад дар ҳама нақш ҳамроҳи мо бозӣ мекунад ма дар оилам нест неки оилаи ма қаври зани дингири сенгир мекунад то тай қаттақша ба фикрам ки зекеин хел гуфтем неми телефон нем ҷоз дидӣ шумо ҳам мисли буҷухан зекеин напурсака зекеша напурсака кезе бугӯ калонтарин зани май так занг мезанад задисте амози барномада ва шумо инҷо қайд кардед ки аз соли 2014 номи духтарчаатон Шукрона 2014 ручи аз 2014 то ин ҷониб дигар нақшаи фарзанд мега зиндагӣ пастчи баландӣ дорад оила мо гуфтам ки аз духтарчам иншолло ин сентябр синфи якум меравад вақте ки дари ҳолатҳо шидам дари корҳо шидам вақте ки дар ҳами як чӣ мегӯянд масъалаи иқтисодӣ дар хона буд гуфтем ки мо вақте ки дутое ки мо дорем ёро таъмин карда аввал ҳамеёро таъмин кардан дар кор аввал ҳамеёро ба воя расондан дар кор баъд бо иншолло мувофиқи шароит иншолло бо як соҳиби хонашем иншолло Абдураҳмонҷон мо дар нақшамон ҳастай вале ҳами духтарчам амрои бачам уқа кунӣ ҳами духтарчам мега ки ана очаҷон якта хоҳарча мада якта дударча камда ҳам хел мода биёрем гуфтем миёрем магазин дар мефурӯшанд дар супермаркет мехарем мегирем биёрем ба супермаркет ва иншолло ҳаст дар нақша барои амроям ё ҷарроҳии чашматон чӣ шуд ҷарроҳии чашмам бисёро Абдураҳмонҷон савол метавон ки ҳамун шахсое ки хайр карда буданд тарафи ғарибои Москва хайр карда буданд дар ҷам дар Тоҷикистон ҳам яда шахсое буданд ки мисол хайр карданд ҷарроҳии чашми ма вақте ки ҳиндиё омадан рафтем мо тӯли якниму фақат рафтем чашмома консултатсия мегзаронданд чашмома вай карданд ташхис карданд доро гузаронданд ҳам маблағое ки мо бурдем спордем дар ин барномаи шумо яке ғалтидем мисол гуфтем ки ин барнома мешавад барои дигар масъалаи шахсии мо буд омадем барнома мешавад гуфтем ҳамҷа коғазҳои кифтансом ҳамаш ҳастай маблағеро ки мо спордем гуфтанд ки иншолло ин маблағтон беста мо мондаги маблағи шумо 7000 сомон истодага як рӯз дига бо рафтем мо 17000 сомоне ки вай додан карта дар ғарибо гузарондан мада додан ғайри 17000 сомон дар ҷамара бо кӯмак кардан 3000 сомони дига
ما 20,000 сомон бурдем 20,000 сомон супордем ҳама хуб шид иншолло барои ма як 5,000 сомон дига камӣ мекунад барое ки бисёриш дар дорugузаронӣ рафт вақте ки уҷа меравӣ пул меспорӣ маблағ метӣ барое ки баёи хориҷанд хориҷи кишваранд меоянд нархашон гарон аст лекин бисёр духтурои хуб якташ ами ё англисӣ гап мезананд ман худам иқиқа шӯхӣ кардам як аз перевод мекуна забони англисӣ хеле аз зана кам хишти перевод минчала қофси мутан тинҷа ба тинҷа мута ба тинҷа мафтун чера танг ҷинга ламан дилди ман деҷи до деминди чӣ мегуфтам мафтум шумо индустон шуд ман бангладеш кам мефаҳмам лафзи шуморо бафтум ки апа гуфтам богӯшон ки шахрухан медунам ку ба ёхитон медун ки шахрухан Салман Хан, Амитаб Баччан, актёри ами Ҳиндустон, актёри Ҳиндустон мегум, ам актёро мегум, вай мефаҳмона, у зана хандидест переводчик мефаҳмона. Меге чӣ бугӯшон гуфтам, ҳамин чашмои ҳамора ягон чӣ оператсия кардагиянд? Дига ханд, ба ин фаҳмонда, чо ба хандидам. Гуфтам ам актёрам, ҳунармандам, лекин ман ҳаҷвнигорам гуфтам. Иншолло мешавад, ҷароӣ мешавад, маблағ каме мондагия иншолло каме дигар кӯмак на ами замонамона мардам дар нишон дем замонаи дима барои карантини ғарибое ку клип шаклин баравад ва қисмати дуюми суруди ҳаҷвии замона бо суруди ҳаҷвии подавон омода карда шудааст. бале подавон клипи он кай пешкаши мухлисон мегардад? подавон аку намедонам ба фикрам мо лого ҳамаро дар он дуровардан замистон шуд не ки боварӣ дорам ки як бало мекунем ки аввал ҳами замонаро пешкаши мардам кунем якҷоя бо манижа бо манижа барои ғарибора иншолло подамоншам ба навор мегирем пешкаши мухлисон мекунем бо ягон барномаи дига мекунем даъват мекунем баъд асосш ҳамҷа бо мефаҳмонем иншолло ва ба барномаи асрори ситораҳо бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. зинда бош абдаллоҷон, ташаккур ки даъвати моро қабул кардед. раҳмат. як суҳбати озоду ошкоро доштем. дар охири барнома ба мухлисон ба он нафароне ки барномаи моро тамошо мекунанд чӣ гуфтанӣ доред? ба ҳамаи он мухлисоне ки имрӯз барномаи асрори ситораҳоро тамошо мекунанд аз канали Меҳробро ва барои ҳамаи онҳо аз номи худ ва аз номи шумо Абдураҳмонҷон, аз номи канали Тоҷикон Груп, аз номи бародарам Меҳробҷон, дигар шахсое ки мисол дар инҷа ба навор гирифтесан, дастгирӣ кардесан, ине овор овардан. Барои онҳо ҳамеша хушбахтӣ, сарбаландӣ, хонободӣ ина ба наздикии моҳи декабр медарояд соли 2021. Иншолло соли 2021 фикр мекунем ки баъди соли муш соли харгӯш не гов намедонам ё харгӯш ё гов кадомиш меояд. ҳардушам хуб аст. Агар соли хуб аст, бовар кунед соли хуб аст. иншолло агар соли харгӯш боша мардуми мо шахсан ғарибои мо бо тездаву чақон мешаванд, не ки тарсончак нашаванд, натарсанд. баъд агар соли гов боша ранги гов нашавад. ман фикр мекунем ки соли гов шавад, гов чун ҳайвони шир медиҳад, пӯст, гӯшт, соли серию пурӣ шавад, соли фаровонӣ шавад, соли арзонӣ шавад. дар ҳамин сол мехоҳам ки соли нек бошад, бо соли 30-солагии истиқлолият ҳама бо 30 солу 300 соли дига ҳам хел умр ба сар баранд, худованд роҳо кушода шавад, ғарибои мо баргашта биёянд ва ин барномаи асрори ситораҳоро бо ман Абдураҳмонҷон ай канали Меҳробро тамошо кунам. барномаро бо намун 4 мисра аз суруди замона қисмати дуюми шумо ҷамъбаст мекунем. охириштан бале. замона каранти саршидаи кай мерем хона ёд кардем ватанмона якум карантина мо гузарондем, дуюм карантин омад ба сармона худо ҷонига дора бо орзу мо дуогӯи шумоем
شما را در وطن ما انتظاریم، شما را دوست می‌داریم، با آرزو ما دعاگوی شماییم. شما را در وطن ما انتظاریم، شما را دوست می‌داریم، همه شما را ما دوست می‌داریم. در کانال تاجیکان گروه باشید، با عبدالرحمن حکیمزاد باشید. در برنامه اسرار ستاره ها در کانال مهراب پرو تیز تیز بدرو بعد ببرو نه لایک بجق بعد ببرو پویلیچ بدرو ای 24 تاجا یک پاپ شوت بدرک بعد بدرو ناسکیوتا نگو که خونه را جزیر نکنی. پاپ شوت بعد ببرو ناسکیوتا نگو که خونه را جزیر نکنی. زنده باشی. یک تش میگه کی یار دوستیم آب بچه همون ناسکیوتا میدروی میگوی خونه دا موش مردایی خیلی موش نمرده که همین ناسکیم یک موش ای پوستی کلاموش ای دیمش گفتم او ای پوستی کلاموش ای کلاموش خطی شوش ای اخیرا انا دیمش امسال سالی موش ای برای هم خیلی هم بوکده رو بدن بگیری بدرو گفتم بوی نسکی و موشو مگنزن برد کنه خب کنه نه دورو نه چسبک زنده باشه بازیگر خوش آمدید. برنامه اسرار ستاره ها بود از کانال مهراب پرو. خیر تو برنامه های دیگر. سلام علیکم برادرها. در کانال اکبر پرو کنکورس رفتیسای کنکورسی به پول 10,000 سوم مکافات دارد. شما فقط میدونین پادپیسات میکنین، زنگوله را زیر میکنین که هر افیری که میکنه آگاه باشین برادرها. و وقتی گشت موندگی نیست روزها نزدیک کنکورس سر میشه و کنکورس چخه معلوم میکنه که کی بریده کی بریدگی نیست. در کنکورس 10,000 سوم پریزای 10 تا شما را هم وقتی که افیر میکنه افیر دادن مینویسین شما با دستش که میقپه سری هر یک آدمی که میقپه 1000 سوم برد میکنین. مرحمت بدارین پادپیسات کنین روزهای نزدیک سر میشه. باقی خانواده سربلند باشین.